Ljiljana Čeliković iz Brvnika bavi se povrtarstvom na otvorenom polju, a prodajom viška proizvoda dopunjava kućni budžet. Aktivna je članica Udruženja žena, te je kroz IFAD projekat obezbijedila motokultivator, koji će joj znatno olakšati posao na njivi. Dosta nam znači ta podrška, jer ovako, pošto muž sam radi, nas šestoro člana porodice, teško bi sebi to mogla priuštiti. Ovako, preko udruženja smo ipak uspjeli sebi to priuštiti, znači nam dosta. Radim, evo, oko poljoprivrede se bavim pretežno. Prethodne 3 godine sam radila po ugovoru kornišone, ove godine nažalost ne možemo. Zbog vremena i uslova koji ne dozvoljavaju da se to radi. Pa trenutno evo sadila se paprika, paradajz i taj dio za ljeto, jesen koji slijedi. Višak pretežno ako možemo prodamo na tržištu i tako se pokrivamo nekim dijelom prihode u domaćinstvu. Proizvodnja povrća u zatvorenom prostoru i na otvorenom polju posao je koji Danica Pejić iz Brvnika razvija i unapređuje godinama. Ona proizvodi i rasad povrća, a svoje proizvode prodaje na pijacama u okruženju. Povrće koje ne proda prerađuje u zimnicu i sosove, za što ima i stalne kupce. Vjeruju joj, kaže, jer proizvodi zdravu hranu. Biljke od štetočina brani koprivom. Samo koprivu, znači kiselim koprivu, stoji par dana, u prskalicu prođem plastenike, to malo rastjera insekte i ujedno rani biljku. To je sve čim pršće. U plastenicima je samo đubrivo, stajsko i to je to. Površina je nekih 1000 kvadrata, znači sve. Bavim se svim, znači paradajz, paprika, krastavac, na otvorenom, u plastenicima, mrkva, peršun, sve znači sitno povrće. U plastenicima je rano, da. Ali posle, znači, krastavac kad skidam, onda opet sadim papriku i tako da stalno u plasteniku ima. Ujesen stavljam luk, salatu, tako da konstantno, znači, ima povrća u plasteniku. Danica do sada nije konkurisala za poljoprivrednu mehanizaciju i opremu, ali bi mogla u nekom narednom projektu. Predsjednica Udruženja žena Brvnik, Mara Bumbulović, tvrdi da će projekata biti i ističe dobru saradnju s Ministarstvom poljoprivrede. Nas 13 članica mahom se sve bave poljoprivredom. Uglavnom povrtar povrćem, a ima nešto plastenika. Mi smo zadovoljni i dobro, trudimo se, mada je ova godina jako teška i uslovi uopšte ne odgovaraju za naše ovako teško zemljište i neuslovno, ali evo, trudimo se. Projekat za nabavku mehanizacije Ministarstva poljoprivrede, mi smo tražile freze, kopačice, 3 smo dobili, 1 kultivator, 1 sjetvospremač i 1 tanjirače nosive. To za lakšu obradu i za bolji, kvalitetniji rad na njivi. Udružene žene Brvnika pokrenule su i niz akcija za poboljšanje uslova života u selu, a bave se i proizvodnjom i prodajom domaće tjestenine.